Los búlgaros han continuado con el boicot a las principales cadenas de alimentación y supermercados del país, descontentos por el aumento de los precios de los comestibles. El boicot de la semana pasada, el segundo de este año, provocó un descenso de casi el 30% en la facturación de las tiendas, según los medios de comunicación locales. Muchos esperan que el boicot provoque un cambio en los precios. Не одобрявам изключително агресивната политика на големите хранителни вериги. Привличат клиенти с рязко сваляне на цените на определени продукти, които лесно човек сравнява, примерно на 10, 15, 20 продукта. Всичко останало е с много високи надценки. Para la propietaria de esta pequeña tienda de comestibles, el boicot ha supuesto un aumento de los clientes que acuden a comprar alimentos a su tienda. Клиенти, които си пазаруват и основни хранителни продукти, като захар, брашно, кисело мляко, олио. За мен е важно отношението към клиента. Когато имаш отношение, той се връща обратно. Las autoridades nacionales y algunos organismos reguladores estatales dicen que han empezado a inspeccionar los precios. Следим как се предоставя информация на потребителите, дали има заблуда, също така за верността на цените, нереалистични промоции. Los organizadores de la protesta exigen que los supermercados limiten sus márgenes de beneficio en los productos alimenticios a menos del 30% y que se aprueben leyes para regular los precios.